السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. درنو لیدونکو او درنو اوریدونکو، هیله ده چې روغ او جوړ وئ. دا د فرانسوي ژبې د خبرو اترو د زده کړې اتمې برخې ته راځو. مخکې له دې چې په دې برخې پیل وکړو، په ټینګار سره بیا هم یادونه کوم چې که زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ ترڅو دغه سلسله په تدریجي ډول پرلپسې تعقیب کړی شئ او فرانسوي ژبې خبرې اترې مو په سم ډول زده شي. مننه. لطفاً تکرار یې کړئ. S'il vous plaît, répétez cela. S'il vous plaît, répétez cela. زه غواړم. Je veux. Je veux. زه نه غواړم. Je ne veux pas. Je ne veux pas. زه نه غواړم چې ولاړ شم. Je ne veux pas y aller. Je ne veux pas y aller. زه یو کتاب نه غواړم. زه هیڅ کتاب نه غواړم. Je ne veux pas de livre. 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 زه لیوالتیا لرم یا زه لیواله یم. Je voudrais. Je voudrais. زه لیوالتیا نه لرم. Je n'aimerais pas. Je n'aimerais pas. زه نه غواړم سفر وکړم یا زه سفر کولو ته لیوالتیا نه لرم. Je ne voudrais pas voyager. Je ne voudrais pas voyager. زما خواږه نه خوښیږي. Je ne voudrais pas de dessert. Je ne voudrais pas de dessert. زه لرم. J'ai. J'ai. زه نه لرم. Je n'ai pas. Ou, je n'ai pas. Je n'ai pas. Ou, je n'ai pas. دا دی. Il est. Il est. دا نه دی. Ce n'est pas. Ce n'est pas. تاسو لرئ. Tu as. Tu as. تاسو نه لرئ. Vous n'avez pas. Ou, vous n'avez pas. Vous n'avez pas. Ou, vous n'avez pas. زه پوهیږم. Je connais. Je connais. زه نه پوهیږم. Je ne sais pas. Je ne sais pas. زه پوهیږم. Je comprends. Je comprends. زه نه پوهیږم. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. زه په انګلیسي ژبه خبرې کوم. Je parle anglais. Je parle anglais. زه په هسپانوي ژبه خبرې نه کوم یا زه په هسپانوي ژبه نه پوهیږم. Je ne parle pas espagnol. Je ne parle pas espagnol. زما خوښیږي. J'aime. J'aime. زما نه خوښیږي. Je n'aime pas. Je n'aime pas. شته. شته دي. Il y a. Il y a. Il y a. Il y a. نشته. نشته دي. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. د ښکلا سالون. Le salon de beauté. Le salon de beauté. هغه لوی دی. Il est gros. Il est gros. آیا هغه لوی دی؟ Est-il grand? Est-il grand? آیا دا لوی دی؟ Est-ce gros? Est-ce gros? ته یو موټر لري یا تاسو یو موټر لرئ. Tu as une voiture. Tu as une voiture. آیا تاسو موټر لرئ؟ As-tu une voiture? As-tu une voiture? ریلګاډی په تم ځای کې دی. Le train est à la gare. Le train est à la gare. تاسو پاملرنه کوئ. Vous comprenez. Vous comprenez. آیا ستاسو د پاملرنې وړ دی؟ Comprenez-vous. Comprenez-vous. ډیر لوی دی. له اندازې زیات لوی دی. C'est trop grand. C'est trop grand. آیا ډیر لوی دی؟ C'est trop gros. C'est trop gros. شته دی. شته دي. Il y a. Il y a. Il y a. Il y a.